Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan na adino, adi na kayat ada kamaten ti lugar na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pagaayat ko timang sutil, nang runa kadag iti babalasang dito'y lugar mi. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Dino. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagmayat at talaga tilangan ni Elsa ang nakigtot. Iti imbalandra ka nang isit alupot iti pagnaan na nga agawi, Delmar. Nagbuteng, nakigtot kit din. Unay ka na Dino. Ay. Kung kumpurmi man tinararamid mo. Ah, Kasano asaan ang makigtod je tao. Kat no imbadum mat iti tao tinangisit alupot. Kalpasan na. Imbalandram iti pagnaan na nga agawin. talaga kit di atakrot na dyan babae, ha? Takrot ni Elsa Elmer. Inka kat dumawat iti dispensa kan kwa na. Nakita nga rod kat kastaon iti pan nakagigtot na. Uray lag tigargar itay. Oho, bay amon. Sana bale? Intulod mo matan iti balay da. Malipatan ng tumat lang day jay. Anya? Dasaya at tasimbang petkan Dino. Ah. Agsarita taman iti nalapat. Apay ka di manen, nanang. Makaungungat kayo manen. Anya ka di manen ti pagkaskas taam. Mother dear. Mother dear tarupam. Ni nanang met. Apay ka di manen. Anya man ang tikalukwan nga inaramid mo ken ni Elsa nga anak ni Mang Donato dit abagatan. Ah. Sigurado ngay may nagpulong kada kayo, nanang. Ket amo yon no anya ti inaramid ko. Anay ko! Anya kayo mata, nanang? Nagsakit! Nay, Ha, anya ti mapaspasamak kada kayo nga ginaditaw? ay naray, Anay ko? bagbagaam day tanas sutil unay nga anak mo. Anya ka di man ang tinaramid mo ay anak ko. Simro ka di man ang ti kinasutil mo. Tuloy nabak ko lang mat ni Elsa tatang. Ngambayan nyo, inaktuak daw iti pasensya. Rumbang lang ah. Gaputan no di mo aramidan dayta. Makaraman kamit kanyak. Nga uray may sakan na baraw, dinaw. Anya? Oh, anya nga Dino. Nagtungpal ka kadi iti kayat dagiti dadakkel mo. Napan ka kadindim mawat iti dispensa ken ni Elsa. Iti anya aga po? Never in my life nga ramidak deta. Huh? Di pa ikat bumabanti pride ko kas baro no aramidak ti kasta. Nga mamangan no ad-adda ang makaungot dagiti dadakkel mo ken ka. Jak nga rod kayat never. Naimbaga malam mo, Rose. Talaga mata pumimpintas ka iti inaldaw, ah. Anya kita pumimpintasan? Saan mat ah? Ay! Ay, nagdakala ka kaya baby sangok! Kasano nga datukak dito eh? Idinto tawan mat nakita kita eh. Ay na, ading Rose. Saan mata ko magatoy to ka? Oh, ato ka, ma'am. Dino! Oh, daytan. Laglagi pa. Addaan saya ti ni Rose. Ah? Amang ano kumaro. Saan? Tultulungak lang ni Rose tapno ma-overcome na tikas taas sa gitna. Unay kan aya. Ala umay kan Rose. Itulod kan di balayo. Madlaw nga ang nervyos kan. Kasta ka de, obre balasang ka. Wana na ana. Nagkaro ti kinasutil ni Dino. Inton kwan, makasarak to lakit din iti makabangga na. Kahit, kumusta nga rudan nga iti gayam mo? Day jay na na. Agner-nervyos pa'y laang. Talaga nga min amabutang iti tukak, sipod pa'y. Ay na, talaga nagsutil day jay nga anak ko. Nanang, pagsarsaritaan dak siya, mate. Asit, obre? Ay, wan Dino. Siyak day toy. Imayak diti balayo. Tapno. Boston, nagipulong ka manen iti sana pudno. Ay, anya saan na pudno? Husto amin dagiti imbagak kanina na ana. Nakaro kamot ngamin amang sutil iti padam a tao. Dinaw, anak ko.
Pangaasim ko matagbalbaliw kan. Sarde nga mo, ti pa nang sutsutil mo kadagiti kalugaran tayaw. Nang runa kadagiti adarikrik na inda. Kayat mo ka di ti makabasaw. Tatang, anya kumangay ti pakabasulak. Mangrabraba kaklaang met. Angam, seryoso damat ngamin unay. Dinaw, kasarsarita kay tinasayaan. Di naksong bata ni ti baribar. Am muna ka no siyak ti makapungtaut. Tatang, Ala, panunutam dagiti imbagak. Saan da ka pinadakkay lamang sutilaeng ti aramidam? Nawatam? makapungtot talaga ni tatang ah. Aw, ada ka di magbagam? Ha? Awan, tatang. Sige. Isardeng kunton, ti parang sutsutil ko kadakwada. Di da kunong tanpay. Unay kandino. Talagan saan na itulang munday ta kinasutil mo niya. Tawan pa yung respetom kaninana mo na nga ina ni Rose. Unay ka na ya, Elmer. Makiang-angawak lang, itay kininana mo na. Ngam tirigat na, saan da makiang-angaw kan ka. Kaslawan mo ten panang respetom kaninana mo na no kasta. Agasam ngay, pinugsat mo git din ti sampayan da. Idinto ta adda lupot ang nakabalaybay. Kasanumat nga men. Jakmat makadiskartin kini Raus. Jak mo, no kasano arugyak ti agdaton kan ko na. Oh, makitam da ita. Kursunada mat gayam ni Rose. Ngam perme ti panang sutil mo kan kuana. Ita, inramraman mo pa yin ti inana. Kasano ka pa'y ngarod ita ang makaasidag kan ni Rose. Ay, jak tumat malapdan ti mang sutil. Nang runa no masuron ti tao as sutilak. Dayjay ni nana mo na. Sutilak man manin. Bareng mapansinak ni Rose no kanayon as sutilak ti inana. Ipukaw ko nga dadakkel nga ulig iti ayan na nga aglablaba. Nana mo na! At nagdakkel nga ulig di talikudam! Dino, Ah, unay kan. Simrumanan ti kinasutil mo. adda ka gayam di ta, Elmer. Ay, unay kan. Umakitam. Natumban ni nana mo na. Gaputan na isagod ti saka na iti talit ti nakabaod nga aso da. Ay ka, hinta kitaan. Mangiram-raman ka, gapu iti kastangar aramidam. Obre, kumusta ni nana mo na? Apay ko masyak ti pagdamagam, Dino. Ingkaagdakmag ka ni Rose. Mabainak. Apay, ada ka di matlaang bain mo aya. Oy, ibagakan ka da ito'y kat dumngag ka ha. Adda sakit ni nana mo na iti puso. Kat bawal kan kwa na ti makigkigdot. Kuang amin, obre. Jak ngamin amo akas tagayam. Sorry. Ay, sana siyak ti pangimbagam iti kasta. Mapan ka ijaayan ni Rose. Kat iso ti kasaritam. Anya tinaramid mo kini mo na? Kwa, tatang. Jak ingagara. Jak mat amo nga dagayam sakit ni nana mo na. Iso sinutil ko. Jakon amaw no anya klase ti panunot ti adaken kadinaw. Ay na, panguren kan sen tapno agnakam ka. Ay, saan kumamot akas tatang? Pangasyo. At tulungan dak. Mapantayo di ospital. Kat kasarita tayo ni Rose. Heh, Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan ken kuana. ay, di nakiramraman iti kalukwam. Ingka siksika, sangwam ti bunga ti mading aramid mo. Anay ko! Babain ka nga, anak. Anay ko! Di dakmat kadalan nanang. Saan laada ita ti maramanam kanyak. Gapo iti ado akalukwan nga aramidam. Anay ko! Mangibabain ka. Amom ka day, asikan ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay, di ka mabain. Kuyo ganda kitian ni Rose nanang. Kaya't ko ti makisarita. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawanda. Gapo iti nalabos akin nasutil ko. Naimbag nga oras mo, Rose. Mabalin ka di ngagsarita ta. Nagpuskol met ti rupa man niya. Nagtured kang agpakita kanyak. Kalpasan ti inaramid mo iti inak.
Isungarod nga dak ita. Gaputa kahit ko tiyag daw iti pamakawan. Sorry, Rose. Diyak kami na mo nga dagayam sakit ni nana mo na. Pakawanin nak. Diyak kaya ta gumura ka kanyak. Masakit anak lakit din o papasamak ti kasta. Jak amunoan niya ti sawakan ka dino. Naimbag tawan dakas pasamak itinak. Tanubilang adda, sigurado addi ka pulos mapakawan. Pangasim ko, Rose. Bayam nga ipakitak ti panagbalbaliw ko. Bareng mapakawan nak to matlaing. Ay, unay, ti kasta lang ang dino. Kas kalamot lang na paayan, iti kasta panagtugaw mo di tatambak. Malidaya anak namin, Elmer. Ha? Adadan nga imadayo ni Rose kanyak. Sapay talaga nga iso tinakarik na iti hayat. Kaya't ko kumapagdatunan. Unayin ti kastoy. Kahit ano sama, di kan tumat nga mindimngag kada kami ide. Anya nga ita. Agbabawi ka man, ngamsaan mo na maisubli tinapalabas. Nadagsan tirik na Elmer. Kaya't ko kumatiag sangit. Anya ka na ya dino. Ipakitam lang tinaimpuswa na panagbabawi kan panagbalbaliw mo. Barang adan tumat lagundaway yo kan ni Rose. Naglidayak, gapu matlang iti bukod ko nga aramid, Mr. Lonely. Adu abanag tinaamiris ko, gapu iti kasjay napasamak. Naamiris ko nga awan gayam na sayat nga ibunga, tinasutil unay a tao. Ita, napanan ija abroad ni Rose, ket damag ko nga addan pamilyana. Ket namimpinsan meten nga inidyak tinakaro, akinasutil ko. Kastan katagyamanak, tuy pagayam mo, Dino. Dino pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. Tay kunada nga ruden, amin analabas ket dakas. Ket naimbagmet, naamiris mo, tibindot mo. Ket namimpinsanen, nagbalbaliw ka. Ala, itultuloy mo, ti panagbalbaliw mo. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Dino. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyamanak iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.